Yes, reka twongere tubasuze rero tubifurize igitondo cyiza, tubifurize amahoro y'Imana cyane aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye rwose, twizere ko mwaramutse neza. Turi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu, turi ku itariki 10 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2024. Reka twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza. Bwana Alex we waramutse ute? Naramutse neza, sinzi ko mwaramutse mwe Emile. Sinanjye meze neza, urumva ko mfite swaga nyinshi. Tugarutse n'amakuru akomeye cyane, tugarutse n'amakuru navuga ko ateye ubwoba ndetse n'amakuru ababaje ku ruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko kandi akaba ari n'insinzi ku ruhande rwa M23. Cyane umwanzi aho guye niho azamukira. Turizera ko M23 ya profise kuri yakugwa cyangwa guhungabana kwa demokarasi ya Kongo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, no nabiriya cyangwa ibimeze nk'ikiza byabaye kuri Felix Antoine Tshisekedi. Turizera ko M23 iraprofitira hariya, turizera niyo mahirwe kuri M23. Hanyuma Tshisekedi nyuma y'ibibazo bigiye bitandukanye yaje kugenda ahura nabyo, ingabo za MONUSCO nazo zavuze ziti ntabwo twakira M23 twongeye kubona hano muri ibi bice bigiye bitandukanye, uburyo yongeye kugarukana imbaraga ndetse usibye kuba ari ubungubu kubundi kuva M23 yakwinjira muri AFC cyangwa se muri Alliance Fleuve Congo ya Kuri nangahoze ari perezida wa Sena cyangwa se wa komisiyo yigenga y'amatora no ku butaka bwa Kongo izwi nka Sena. Kuva bayinjiramo ibintu byahinduye isura, imbaraga ziriyongera, ububasha buriyongera, abantu bakomeza kugenda bibaza bati se ibintu uyu mujyanama Colonel Nango uherutse gufatirwa Dar es Salaam muri Tanzania yaje kugenda bivugwa ko ari we wabivuze, ariko kandi abandi bati ni igitutu yashyizweho, aho yavuze ko yitwa General John Numbi wigeze ku muyobozi wa polisi muri Kongo yabari mu bafashe M23 ndetse na Joseph Kabila. Ibintu byaba ari byo, ariko kandi ijyari icyo nuko iteka n'iteka umuntu wese uharanira ukuri, umuntu wese urwanira ukuri aba birishwa ko agomba gutsinda. Hanyuma ariko amakuru aramutse na amakuru atari meza ku ruhande rwa Felix Antoine Tshisekedi, aho kugeza amagingo yangaya n'ubundi nta kizere cyo gukira gihari yuko uyu mugabo ashobora kuba yakira. Oya, Tshisekedi amakuru ahari nuko ameze nabi cyane, kuko ku munota wa nyuma Tshisekedi byaravuzwe nibi bintu babeshya ku muntu urwaye ntiberure ngo ni perezida, kandi nta perezida ukimurimo. Tshisekedi barabeshye, bavuze byinshi, bavuze Tshisekedi ko yaje mu Rwanda kwibuka ku nshuro 30, twabibabikiyeho ibinyamakuru birabyandika cyane. Ikinyamakuru tuzi cyanditseho cyane ni ibinyamakuru byo mu Bubiligi. Ikinyamakuru kimwe cyo mu Bubiligi twagerageje gukuraho inkuru n'abandi bantu b'abanyamakuru bacu batubwira ko Felix Antoine Tshisekedi yaba yaje mu Rwanda kwibuka ku nshuro ya 30 mu ibanga, nyuma biza kunyomozwa mwibanga. Nge nimugora nibwo nabivuze mu kiganiro, u Rwanda rwacu ko ari u Rwanda rugendwa, ako byaravuzwe barabyumvishe. Ngira ngo abantu bibuka yandirimbo ati Rwanda tugushimiye kwakira abashyitsi, iyo umushyitsi yaje mu Rwanda turabimenya, abantu bakamenya umuntu wasuye u Rwanda ndetse n'icyamugenzaga. Tshisekedi ubundi yaza mu Rwanda te n'amagambo yirirwa avuga n'uburyo yirirwa ashyigikiye abaterabwoba n'abakoze jenoside mu Rwanda, yaza mu Rwanda ati ibyo ni ibintu bwabyo bitumvikana. Ariko ngewe hari amakuru naje kumenya icyari kimujyanye, nubwo yageze akaza agura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Ngewe nkufitiye amakuru akomeye cyane, nyemerera tubwire abakunzi bacu ngo tubahaye ikaze aho baherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Ndabizi baba badukurikiye bari mu mpande zigiye zitandukanye, haba hano mu Rwanda by'umwihariko hano mu bice bigiye bitandukanye mu mujyi wa Kigali, mu burasirazuba bw'u Rwanda, mu burengera bwaryo, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru, abadukurikiye muri hano ku mugabane wa Afurika, ku mugabane w'Uburayi, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Tubifurije kugubwa neza kandi mbifurije ngewe amahoro y'Imana cyane, ariko tuyibutsa gukanda subscribe, mudusubscribinge, mukanda like, mutange ibitekerezo rwose muri comment, mutange commentaire zanyu, mutubwire uko ibintu mubyumva. Ariko kandi reka tunababwire ngo nyaboneka ibiganiro byacu ni ingenzi kubisangiza ku nshuti zanyu kugira ngo bikomeze kugenda bigera kure, abantu babashe kugenda bumva amakuru mu buryo bugiye butandukanye. Ariko kandi reka nkubwire ngo utameze neza bitewe na gahunda urimo cyangwa se n'ibihurimo bitoroshye, reka nkubwire ngo komera kandi wihangane, nkubwira ngo uyu munsi nibihe bitameze neza, ejo birahinduka Imana ikaba yabigenza neza, dore ko ari ishobora byose nayo ikomeje kudutiza umwuka duhumeka. Hanyuma
Reka mbabwire ibintu bikomeje kugenda bigaragara mw'abantu mwe. Hakomeje kugenda hagaragara amafoto agiye atandukanye agaragaza umuntu bita Tshisekedi karwaye, ariko kandi uyu mugabo yavuye mu gihugu abanyagihugu batabizi, ari naho bakomeje kugenda bibabera urujijo, ariko nibyo tugiye gusobanura. Ariko kandi no mu ntambara igihugu cye gikomeje kurwanamo n'umutwe wa M23 bwana Alexis, ibintu ntabwo bimeze neza. Umutwe wa M23 ukomeje guhambiriza ingabo zigiye zitandukanye harimo n'iza MONUSCO. Ntabwo bimeze neza bwana Emile, aho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abantu bakomeje gupfa umwe kuri umwe. Abantu ndagira ngo nkubwire abapfa harimo abasivili, abasirikare baba bishe ku rugamba, abo muri FARDC, MONUSCO, SADC, bose bakomeje gupfa umunsi ku munsi. Ariko ibisasu bya M23 bikomeje kubahutaza, ndetse n'imbunda ziremereye baba bazanye M23 ikazibambura, kimwe n'ibimodoka ikazibambura, ikazifashisha izo modoka kugenda, n'ibisasu bari bazanye ibyifashisha kubarasa. Riko bw'ibyo uyu munsi niho hasakaye inkuru ko M23 hasigaye gato cyane, Sake isigaye hagati y'imigwa cyangwa mu mugwa wa Goma, aho hasigaye Sake gusa kugira ngo M23 ibe ifite Goma yose. Ndagira ngo nkubwire ku bw'ibyo iyi migwano irakomeje, aho M23 yongeye gukubita itababarira, ihasha yirukana umwanzi ariwe FDLR. M23 yongera gukubita kandi itababarira FARDC n'abambari babo, nyine naye mbavuze FDLR n'abandi bantu bafatanya nka za wazalendo, abacancuro batandukanye. Ariko bw'ibyo MONUSCO niyo yasigaye igerageza guhangana nabo, ariko ku bw'ibyo intare za Sarambwe zongeye kugaragara zariye karungu ku mirwano idasanzwe, ariho MONUSCO batangiye kugira ubwoba, baza no gutanga itangazo ku bukuru. Ubukuru na nubu bwahise busohora itangazo ko bashobora kwita basubira iwabo bagahambirizwa, kugira ngo bataza guhawanya cyangwa bakaza kurangirizwa ubuzima bwabo, banyina bagaheka inkosha kuri bariya babyeyi babyaye bariya ba MONUSCO bagiye kurwanya M23. Emile, ni inkuru iri gucacana ku mbuga nkoranyambaga, kuko MONUSCO yarangije kwanzura gahunda yo kubasubiza mu bihugu baturutsemo, kugira ngo intare za Sarambwe zitabahanagura bwana Emile. Yes, niko bimeze. Bamwe mu basirikare ba MONUSCO bo batangiye kuzinga utwangushye, usibye ko n'ubundi ari n'igikorwa cyari gisanzwe kiriho, kubera yuko Felix Tshisekedi ubwe yamaze gutanga igitekerezo avuga yuko yifuza yuko ingabo za Kongo by'umwihariko zigomba kuzasigara ku rugamba. Byari byemejwe neza yuko by'umwihariko muri uku kwa kane zimwe mu ngabo zigiye zitandukanye zo muri MONUSCO n'ubundi zagombaga gutaha, ndetse nk'uko nari nabivuze mu kiganiro cyabanje, bamwe mu bategetsi bagiye batandukanye baranabyemeje rwose ibi bikorwa, ndetse mu bice bigiye bitandukanye. Abo muri Pakistan bo bamaze kuzinga utwangushye baragiye, hari hasigayemo abandi bagiye batandukanye by'umwihariko nabo bamaze gufata iya mbere mu gutaha. Ariko kandi nta kindi kintu kiri gutuma batawusibye n'ubundi kuba by'umwihariko abaturage ba Repubulika Demokarasi ya Kongo batarigeze bishimira ibigendanye n'ubu butumwa bwa MONUSCO nyuma y'imyaka myinshi cyane rwose bahari. Ibintu bikomeje kugenda bihindura isura, ariko kandi hakiyongeraho ikindi kintu kimwe navuga, hakiyongeraho ikintu rwose navuga ko giteye ubwoba, kubera yuko bano baturage bo muri MONUSCO, bano basirikare bo muri MONUSCO bamaze kuzinga utwangushye cyangwa bamaze gutaha, higanjemo abasirikare bagiye batandukanye bo hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye, za Brazil n'abandi. Ariko hano muri Masisi, nyuma y'uko amakuru ahari rwose avuga yuko umutwe wa M23 waje kugira gutya ukakuzanira ikintu cyitwa ibikoresho byinshi cyane, by'umwihariko abandi basirikare benshi bakagaragara muri parike ya Virunga. Ni hamwe mu hantu n'ubundi umutwe wa M23 uherutse gufata. Ngira ngo abantu barabyiruka mu mirwano yabereye muri za Nyanzare, imirwano yabereye za Rwindi, bagafata ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye aho ngaho n'ubundi hari mu bice uyu mutwe wa FDLR wari ukambitse. Ubu ngubu ikintu gihari nuko hahise hatangwa amatangazo agiye atandukanye n'ubutumwa bwinshi cyane bigiye bitandukanye kuri MONUSCO, bavuga bati nyaboneka abasirikare mwari musigaye hano muri Sake, ubundi hari hasigaye mwabo abasirikare bo muri MONUSCO bagiye batandukanye, biganjemo abaturutse mu gihugu cy'Ubuhinde, baje kugenda bavuga bati mugire vuba muve muri ibi bice. Ni mu gihe kandi hari abandi basirikare bari bamaze iminsi bavuye muri ibi bice berekeza muri Goma,
bavuze bati uyu muhanda wa Goma Sake ushobora kuza gufungwa n'aba basirikare ba M23 nyuma y'umujinya ukomeye cyane kubera yuko twabonye abandi basirikare bo muri SADC baherutse kuraswa. Abarundi nabo bagera muri 6 nabo baherutse kurasirwa muri za Mugunga mu nkengero z'umujyi wa Goma. Ibi byose ni bigaragaza uburyo M23 ikomeje kugenda izamura ingufu ndetse n'imbaraga zigiye zitandukanye n'ubundi muri iyi mirwano, by'umwihariko umutwe wa M23 kandi amakuru ahari yizewe nuko wamaze kugenda wegera ibice bya hano muri Sake. Iyi Sake ikaba igiye kujya mu maboko y'intare za Sarambwe, ndetse niba twibuka neza imwe mu nama ziherutse gukorwa n'ubundi na bamwe mu basirikare bakuru n'abayobozi ba M23 n'ubundi bari bashimangiye ko biteguye kwigarurira ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ndetse Bwana Legacy umwe mu basirikare ba M23 rwose yaje kugira gutya aganira n'itangazamakuru. Hari umunyamakuru yaje kugenda y'ikiganiro amakuru make yaravuga ati igihe ari cyo twe dufite amakuru twizeye dufite nuko abo basirikare badashobora kuzadutsinda uko byagenda kose. Yemwe Tshisekedi niyo yakomeza kwanga cyangwa se niyo yakomeza kwanga kwinjira muri gahunda z'ibiganiro ngo yemere ibyo tumusaba ko byagenda kose, twebwe turi tayari kurwana urugamba kandi igihe cyose tugomba kurutsinda, ndetse nta nubwo ari ibice byose turaza gufata, turi gutegura operation kirimbuzi, operation zirenze. Ariko kandi hari operation yari isanzwe iriho ubundi ku bantu batabizi wenda, hari operation yari isanzwe iriho by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye ya Spilling Book. Ni operation ya MONUSCO ndetse na n'ingabo za Kongo bari basanzwe bafatanya. Aba bose ni operation bari bahuriyeho yo kurinda umujyi wa Goma ndetse na Sake. Ngira ngo abantu barabyibuka cyangwa se ngira ngo abantu bibuka uburyo bihagaze. Ariko kandi nubwo hariho iyi operation ntago yigeze ibuza abasirikare, nubwo hariho iyo operation by'umwihariko yo kurinda umujyi wa Sake na Goma, ntago yigeze ica intege cyangwa se ngikanga abasirikare bo muri M23 bararwanye bahanura indege ziye zitandukanye, barwana na SADC, barwana na MONUSCO, barwana n'abarundi, barwana n'abacancuro baturutse muri Amerika bo muri Blackwater, baturutse mu bihugu nka za Brazil, Mexique ndetse na Argentine hariya muri Amerika y'Amajyepfo, ndetse baje kurwana n'abandi basirikare benshi cyane bagiye batandukanye. Aba wazarendo bose barwanye nabo, ariko kugeza amagingo yanga M23 yababanye M23. Ibi byose ni ibigaragaza by'umwihariko imbaraga aba basore bayobowe na General Sultani Makenga bafite. Ariko kandi wenda nsoza kuri iyi nkuru, hari inkuru nziza naje kugenda mbona ya bamwe mu basore ba M23 baje kugaragara rwose bari gukora umuganda. Ngira ngo abantu basanzwe babizi by'umwihariko buri wa kabiri ubundi M23 yashyize igikorwa kidasanzwe cy'umuganda n'abaturage babo, abigese bakorana umuganda n'abaturage babo, ku buryo nyine ubona yuko ari ibintu biri byiza. Ni ibintu biri byiza kuko bari kuruta Tshisekedi, ni umusaza, ni president, yitwa president w'igihugu, ariko byaramunaniye president da Republique Felix Tshisekedi. Buretse kuba uyu munsi n'itime twakumva ngo yanapfuye cyangwa se yitabye Imana izamuhuru kuhuko ridashira ko ari mu bitaro, byaramunaniye. Aho umutwe y'iterabwoba Emir, ni ibintu kubyumva uba wumva bisekeje, ukumva ni uri kugwana ku baturage bari kwicwa nabi. Kareba twahoze twumva inkuru none ndibuze iki, hari ikintu kimbabaje none nibutse kikambabaza, zankazishwe nabi nyuma ya FARDC bari abasirikare nyabaki. Hari amakuru rero amaze kugenda ajya hagaragara, ngira ngo wenda abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga baje kugenda bayabona. Ni amakuru agendanye by'umwihariko n'ibikorwa bigiye bitandukanye byaje kubera mu gihugu cy'Ububiligi. Ngira ngo hano mu Rwanda nibwo abashyitsi bagiye batandukanye bari batangiye kuhagera hari kuwa gatandatu, itariki ya 6 y'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2024. Bari baje mu gikorwa cyo kwibuka no cyo kwifatanya n'u Rwanda kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Abategetsi barimo nka Cyril Ramaphosa bari bageza ni Kigali mu Rwanda. Abategetsi bagiye batandukanye baba abo muri Congo Brazzaville no hirya no hino mu isi, muri Tanzania bose barahageze. Tshisekedi nawe yahise afata rutema ikirere yerekeza i Belgique mu gihugu cy'Ububiligi, by'umwihariko aho yari yagiye kwitabira umuhango n'ubundi wo kwibuka imyaka 30 yari ishize indege ya Habyarimana imaze kuraswa, ndetse kugeza amagingo aya ngaya
byamaze kumenyekana neza ko ariho uyu mugabo yari yagiye, nubwo yanze kugenda nyine abivuze, kubera yuko n'ubundi ni ahantu n'ubundi ni ibikorwa umuntu uwo wese yakumva kamuseka. Yafashe rutemikirere rero yerekeza muri ibi bice, nubwo byakomeje kugenda bihihiswa, byaje kurangira n'ubundi amakuru amenyekanye nyirizina. Ariko kandi abandi bati, ndabyibuka umujyanama wa Perezida Felix Tshisekedi we yaravuze ati, uyu mugabo ari mu gihugu cy'Ububirigi, ari muri gahunda zigendanye n'akazi, hari impapuro, hari ibintu, hari amaraporo arimo y'igihugu. Ariko kandi byaje kugenda bimenyekana ndetse binagaragara yuko n'ubundi atari byo yari yagiyemo nyirizina. Nyuma y'uko rero by'umwihariko umukobwa Habyarimana hari amakuru amaze kugenda ashyira ahagaragara, cyangwa se hari ubutumwa ashyize ahagaragara, n'umuhango byagaragaye ko wari witabiriwe n'abantu bari hagati ya 500 ndetse n'igihumbi hariya muri imwe mu makiriziya akomeye cyane hariya mu gihugu cy'Ububirigi. N'umuhango n'ubundi bari bagiyemo kwitabira ibyo bikorwa. Tshisekedi rero nawe yari ari mu bantu bitabiriye uyu muhango. Ngira ngo abantu basanzwe babikurikira basanzwe bazi neza yuko asanzwe ari no gushaka zimwe mu ntera hamwe zo kugira ngo zimufashe n'ubundi gukomeza gufatanya n'abandi bari hano muri Kongo muri FDLR kugira ngo bahangane na M23, bamare guhangana na M23 ngo baze gukuraho ubutegetsi bwo mu Rwanda. Usibye ko ibi ngibi abasesenguzi n'abandi bantu basanzwe bazo u Rwanda bakubwira ko ari inzozi zidateze no kuzasohora. Hanyuma kugeza amagingo aya ngaya rero uyu mu Felix Tshisekedi yaje gufatwa n'uburwayi butunguranye, ari nayo mpamvu kugeza amagingo aya ngaya atari yagaruka hano mu gihugu cya Kongo nk'uko bikomeje kugenda abigaragara. Ariko kandi abantu bati, ese ibi ni ibiki, ibi ni ibiki, ibi ni ibiki? Ni gute ikinyamakuru cyane mu Bubiligi ubwacyo kifata kikabeshya kikavuga ibintu bitari byo mu rwego rwo kugira ngo kijijishe amahanga ndetse kinajijishe isi yose muri rusange? Ibi byose rero ni bimwe mu bintu abantu bakomeje kugenda bibazaho. Ariko kandi amakuru twamaze kumenya nuko uyu mutegetsi yaba arwaye indwara zigiye zitandukanye zirimo indwara z'umutima, indwara z'impyiko, ndetse kugeza amagingo aya ngaya amakuru hari nuko yamaze kubagwa, ubuzima bwe bukaba bumeze buri mu kaga. Ngira ngo abantu bakomeje kugenda babona amafoto agiye atandukanye, ariko ikintu gihari nuko ubuzima bw'uyu mugabo buri mu kaga, nubwo byakomeje kugenda bigirwa ibanga. Ariko kandi amakuru yo akomeje kugenda asohoka gake gake, aho byamaze kumenyekana neza yuko isaha no ku isaha mushaka kumva muti yapfuye, cyangwa se Imana igakora ibitangaza ikaba yamukiza. Ndetse abantu benshi cyane bagiye batandukanye barimo n'abayobozi bagiye batandukanye b'inshuti ze nka Perezida w'u Burundi batangiye kugenda bamwifuriza by'umwihariko gukira vuba kugira ngo abe yagaruke mu kazi. Ariko igihari nuko by'umwihariko ibintu bitameze neza. Ariko kandi amakuru yarahari bivugwa yuko yagiye hariya muri kiriya gihugu mu rwego rwo kugira ngo abashe guhura n'abandi bagiye batandukanye baturutse mu bindi bihugu bigiye bitandukanye bo muri FDLR mu rwego rwo kugira ngo bajye inama ndetse banafatanye barebera hamwe uburyo barwanya umutwe wa M23, kuko kugeza amagingo y'umutwe wa M23 ukomeje usibye kuba twavuze ko ubundi ukomeje kugenda by'umwihariko wegera ibice bya Sake, Goma nayo niko bimeze, kuko ejo bundi twabonye batera ibisasu biremereye cyane mu bice bya za Mugunga hano mu marembo ya Goma neza rwose. Ariko uyu munsi haje kuba ikindi gikorwa kitari cyiza, ntekereza yuko cyaje gukora mu jisho umutwe wa M23. Haje kuraswa inka zigera kuri 4 z'abatutsi hano muri za Kibati. Ku bantu baza hano Kibati rwose ni hafi neza ni muri teritwari ya Nyiragongo cyangwa se mu karere ka Nyiragongo. Aho naho haje kubera ikitwa operation ikomeye cyane, aho umwe mu basirikare bo muri FARDC by'umwihariko yaje kugira gutya aza kurasa inka z'abaturage Regisi. Ariko kandi bivugwa yuko kugeza amagingo yangaya ngo uyu musirikare yamaze no gufatwa mpiri n'abasore ba M23 nyuma yuko yaramaze kugenda akora aya mabara yose. Intare za Sarambwe zamucakiye nyuma yo kurasa inka enye z'abaturage. Yakomeza yarafite uburakari dore ko yagombaga kurasa inka nyinshi. Icyagaragaraga yarafite uburakari bwishi, yagombaga no kwica abaturage benshi. Kandi iyo intare za Sarambwe zidagoboka cyangwa ngo zibe hafi, byagaragara ko uwo musirikare wo muri FARDC yagombaga gukora ibindi bikorwa byinshi kandi bibi bihungabanya abaturage n'umutekano n'umudendezo nyine mu musanzwe hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagiye nyuma yo gukubitwa cyangwa n'umujinya mwinshi. Tshisekedi inkuru yari kimara kuba kimomo ko ari mu Bubiligi agwaye arembye. Ni nako ku rugamba intare za Sarambwe zabakubise zirongera zirabatatanya. Abo bari bitabaje ngo ni MONUSCO bakwira imishwaro.
ariho bari bakimara kumanika amaboko bereka M23 ko batakirwana. Niho M23 yakomeje ifata ibindi bice ikomeza itabara hirya no hino. Gusa ku bw'uburakari bagiye bareba agace kari hirya ya za Nyiragongo, hirya Masisi gatoya, ni agace urebye kitaruye M23. Ku bw'uburakari cyangwa ku bw'umujinya, igisirikare cya FARDC umwe yabacomotse, ariko turakeka ko ari inama bari bagiye, aragenda yirara mu nka z'abaturage, ararasagura. Ni ku bw'ibyo intambara nyine yakomeje, ariko inkuru iza guseseka ko FARDC yatsinzwe na MONUSCO yamanitse amaboko muri rusange, mu mbabarire. Ni nako Tshisekedi ararembye, sahi aracyarembye, arembiye mu Bubiligi, ariko amakuru turacyakurikirana ngo tumenye abaye hate ubuzima buhagaze bute, ariko turizera ko mumeze neza, natwe tumeze neza. Emile, mumeze neza? Yego, ubwo n'abakunzi bacu nuko tunabasezeye, tunababwire ko rwose bakomeza kwihangana muri ibi bihe, ndetse turakomeza kugenda tubakurikira.